Inshuti bakunzi ba televiziyo Rwanda rero Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi akaba amaze kugera mu karere ka Rubavu aho yakiriwe na mugenzi w'u Rwanda Perezida Paul Kagame n'uruzinduko rw'umunsi umwe uruzinduko rugamije gushimangira ubucuti hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubucuti bumaze igihe kirekire ariko busa naho bwafashe icyerekezo gishya isura nshya kuvaho Perezida Félix Antoine Tshisekedi atangiriye kuyobora iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari muri 2019 hari ibikorwa bitandukanye yagiye akora bigaragaza ko icyo ashyize imbere nk'uko yanakunze kubigarukaho icyo ashyize imbere ari ubucuti ari umubano mwiza hagati y'ibihugu bituranye nkaho muri 2019 ubwo yari yasuye u Rwanda mu kiganiro yahaye televiziyo Rwanda yavuze ati u Rwanda na Kongo ni ibihugu bizabana ubuziraherezo nta nyungu n'imwe byabona mu gukomeza kutumvikana mu kutavuga rumwe mu kudafatanya